Thutha wa mitangiko na guthinika kwa ihinda iraya kumana na guthuka gwa barabara ya Kabonge guthie Mununga mwena wa Mukuredia kaunti-ini ya Kirinyaga, riu aikari a miena ino ya Mwea mena gitumi gia gukunguia thutha wa waki wa barabara ino kurika. Waki wa barabara ino ri ni uratuteithirie tondu manjani maitu maragirwo factory wega na tukatwara renderio wega ona kuna mbura ri tutirigwa thina na barabara ino ri guteithia murimi kuthiaga akorwo ni mundu era ng'ombe agatwara iria. Aikari aya maugite thabari cia andu na mirigo ni irarituhite hau kabere, undu uria urarituhagiria arimi hari ukui wa magetha mao. Guku gwitu turari na thina wa barabara gwikirwo tondu irari ndigirire gwikirwo rami. Mathina aria turageragira ni kuura tondu kuura urimi urari na thina, akorwo ni iria ngari itiratugiragira tondu nginya guthie na manjani mundu aragambaga thembu ugatenderuka ukagwa. Kuringana na aikari a matura maya, barabara ici nicio igukorwo iri cia mbere gutwikania matura-ini maya, na marauga uyu ni riri mweru na ni wirigirirwo kwarahura wonjoria matura-ini maya. Vingurite mawira mingi muno tacio riu rigwa ngiwa morimi ma ukui onaguo una thina to tariu na kuria njira ino ivingurite biashara ko ni transport matatu nyingi riu irokire ino ikithia Kathuthuma, Muragara, Ndiriti irokire ino. Riu mundu wenda gwaka kaburoti aba no wake na tene mundu arari yake nona tariu nginya maburoti riu ni marako guku tubarabara-ini na kuna nduka tariu kire nduma na parugongo kie gute nduka wona na pau ira kiete ingi ibare nicio riu migunda riu guku ina goro na ina value ni iroke iguru. Muingi ni ugathiriirie tabarira ici cia thirikari makiria cia ukuria wa matura. Angiribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Muigana.